Is not the same as mine, although he's my son. Because he picked, General Moses' fingerprint is not the same as mine, although he's my son. Because he picked from Mama something and from me something. So he's different from Mama, he's different from me. Nuko dutangiye bajya bavuga ngo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Ubwo muhite mubyumva neza ko Museveni yamaze kwigarama igihungu cye cya kigoryi ngo ni Muhozi Kainerugaba, havuga ati Kainerugaba nubwo ari umwana wanjye ariko ntabwo duhuje fingerprint, ntabwo duhuje ibikumwe. Ntabwo igikumwe yavuze ari iki kiri mu kiganza, no kuvuga ngo ntabwo bahuje mu mutwe. Muhozi nyine yavutse ukwe, afite imitekerereze itandukanye n'iya se, atafite ibyo yankuyeho, afite n'ibyo yakuye kuri nyina. Atubwo rero nta hahuriye nanjye, nta n'ahahuriye na nyina. Ibi bihita byumvikana neza icyo Museveni yashakaga kuvuga, yuko ubugoryi Muhozi Kainerugaba yirwa yandika kuri Twitter na za hehe hose, none uyu munsi wa none Abanyamerika bakaba muri nabi. Nta hantu bigomba guhurira n'igihugu cya Uganda, cyangwa nta hantu bigomba guhurira na Museveni we, yuko nta byagomba kubazwa, bigomba kubazwa uyu muhungu ku giti cye. Iyi ni inkubi nguhaye ikaze, ariko mbere ya byose reka nanakubwire yuko ntabwo ari ingingo yonyine tugiye kugarukaho. Ndagaruka kuri uyu mugabo ngo ni Brigadier General Dunia Kashindu Fabien, wamaze guhabwa akarere ka 33, aho yamaze gusimbuzwa Mwakumburuku Daniel. Muramuzi yuko yahitanywe n'inyeshyamba za M23 hara mu bitero bya Uvira. Ubu rero aka karere kamaze guhabwa undi mugabo ndimo ndareba bavuga ibigwi yuko ari umuhanga warangije mu ishuri rya gisirikare Brussels, akanyura i Washington, agataraverisa Canada, akagaruka mu gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ndaza kugaruka kuri Martin Fayulu. Martin Fayulu yavuze yuko iby'ikinamico ya Rubaye bitagomba kurangirira hariya, byanze bikunzwe Kigali igomba kubiryozwa ku kabi n'akeza. Akaba yaje gukorerwa mu ngatare n'umugabo uzwi nka Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo nawe yagarutse kuri iki kibazo cya Rubaya. Ariko kandi nanone ibitero bya drone birimo biravuza ubuhuha mu ntara ya Tsopo. Hongeye kuvugwa igitero cy'indege zo mu bwoko bwa drone cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Bangboka. Ahangaha rero hakaba hagabwe igitero cy'indege ya drone, hakavugwa yuko ni drone zigera muri enye, ariko zose ikaba zamaze guhanurwa na FARDC, nk'uko turi buze kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Ntatindiganyije nk'uko nari ntangiye mbibabwira, ni ukuvuga ngo Museveni arabona yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuri nabi, zirimo ziramurya isataburenge, kandi uko byamera kose aba bazungu arabazi, we yakoranye nabo imyaka ni myinshi igera muri 40, n'abana nabo arabasobanukiwe, azi yuko bavuze ikintu baba bariseriye, kandi bavuze ikintu burya bashobora kudahita bagikore ako kanya, ahubwo bashobora kukibika kikamara igihe kirekire. Ni nayo mpamvu mwumvise nyine yabaye nk'uwihakana Muhozi, akavuga ati nibyo Muhozi ni umuhungu wanjye, atariko ntabwo duhuje ibikumwe. Bisobanuye ko ibikumwe birimo biravugwa ahangaha ntabwo ari iby'intoki, ahubwo yashatse kubacira amarenga babwira ati ni umuhungu wanjye ariko ntabwo duhuje ibitekerezo, ibyo yakoze agomba byisimamire imbere y'Abanyamerika. Ni igicucu, kuko iyo abazi ibyo akina nabo ntabwo ari gukina n'aba ngaba, agakina atuka Abanyamerika cyangwa agakina ajya kuri Twitter agasebanya. Murabyibuka yuko ni nyuma y'amagambo za Twitter yanditse avuga ngo azaca ubugabo bwa Bobi Wine, ubundi akavuga yuko Abanyamerika ngo ari abantu ba nta bwenge, aho yanaje kugaragaza yuko ngo igisirikare cya Amerika burya ngo gihanganye n'icya Uganda ngo cyakereka ibintu nk'ibyo byose by'ibitakaragasi yagiye avuga kuri Twitter, murabizi. Ubu rero amazi yamaze kugera ibintu byageze iwa Ndabaga, aho ibintu bitoroshye kuri Uganda. Ari nayo mpamvu mubona biriya bintu Museveni yabigarutseho ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru. Mvuye aha tuvuye hariya kuri Kisangani. Ni Kisangani aho FARDC yongeye guhanura drone zigera kuri enye za kamikazi z'ingabo ni drone za kamikazi enye, aho ingabo za FARDC zazihanuye ejo ku itariki ya 31 Mutarama.
ahangaha baravutubwira yuko ingabo za Kongo zivuga ko zatesheje agaciro indege enye za kamikaze zitwaje imbunda, bakavuga yuko byari nko mu birometero 10 uvuye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka, ikibuga cy'indege cya Bangoka nk'uko FARDC bitangaza. Izo drone zoherejwe n'inyeshyamba za M23 zagabye igitero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka mu rwego rwo guhungabanya umutekano. Bose ntabwo babashije kugerayo, izi ndege zose ntizabashije kugerayo, usibye yuko ngo byaremye igihunga n'ubwoba mu basivile nyuma yo guturika cyane kw'izo ndege ndetse n'ayo mabombe zari zihetse, aho FARDC yari imaze kuziturikiriza. Mvuye ahangaha ndagaruka ku nkuru ikomeye, ni inkuru ikomeye aho Martin Fayulu yamaze kugaruka ku kibazo cya Rubaya. Ariko mbere yuko ngera kuri Rubaya, uwabanza nkagaruka kuri uyu mugabo, Brigadier General Dunia Kashindi Fabien, aho agiye kuyobora akarere ka 33 ka gisirikare ka FARDC, aho agiye gusimbura Mwakumburuku Daniel uherutse gupfa muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye ya FARDC n'inyeshyamba z'iterabwoba rya RDF M23 na Twirwaneho ishyigikiwe n'u Rwanda. Inshingano z'uyu mugabo ngo zirasobanutse neza. Icyambere ni ukugarura umutekano, guhonyora imitwe yitwaje intwaro no kurinda buri mudugudu na buri musivile wese. Uyu ni umusirikare w'inararibonye wahuguwe mu ishuri rya gisirikare rya Buruseli no mu mahugurwa y'umwihariko yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Azi neza ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage ba Kivu y'Amajyepfo na Maniema biteze ko umutekano uzagaruka byihuse kandi ukazaba ari umutekano urambye. Ibi ni bimwe mu byiteguwe kuri uyu mugabo Brigadier General Dunia Kashindi Fabien wamaze gusimbuzwa Mwakumburuku Daniel. Tuvuye aha rero ndahita nkomereza kuri Martin Fayulu. Martin Fayulu aravuga yuko ibintu byabereye Rubaya ari ikinamico. Arasaba ko hakorwa iperereza mpuzamahanga ku ishyaka riharanira iterambere ry'abaturage. Ubwo ni umuyobozi waryo akavuga yuko Martin Fayulu yagize icyo avuga ku byago byabereye Rubaya mu ifasi ya Masisi mu majyaruguru ya Kivu, aho abanyekongo benshi bahasize ubuzima mu rwego rwo gucukura amabuye y'agaciro n'umutekano muke mu gace karimo ukwigomeka gushyigikiwe n'u Rwanda. Uwo bahanganye yamaganye isahurwa rya Koruta hamwe n'igikorwa cy'iterabwoba kitemewe cyakozwe mu karere ka Rubaya. Martin Fayulu we abona ko ariyo iki kibazo nyirabayazana yabyo n'ibi bihombo by'abantu byatewe na M23 kandi mu gihe yihanganishije imiryango yabuze ababo, aho yagize ati abanyekongo barimo gupfa bazira gusahura Koruta no gukora mu buryo butemewe n'amategeko. Kubwe yasabye kandi ko hakorwa iperereza ryigenga mpuzamahanga. Yizera ko uburemere bw'ibyabaye bubisaba amaherezo. Yasabye ko Rubaya yabohorwa, agace k'ingamba gakunze kuvugwa mu bibazo by'umutekano n'ubukungu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Ku bwa Martin Fayulu akavuga yuko ibi bintu bidakwiriye. Mugenzi we uyu nuwo bita Bahati Lukwebo, aho yagize ati ntekereza ku miryango ya Rubaya yo mu majyaruguru ya Kivu. Amahano yo mu birombe bya Koruta yasize ubuzima bwavunitse ndetse n'ububabare bukabije mu mitima y'abanyekongo. Babajwe cyane n'imiryango yabuze ababo. Ubuzima bw'abaturage bufite agaciro kuruta byose, reka hamwe tubasengere. Mvuye kuri iyi nkuru rero ndahita nkomereza kuri iyi nkuru idasanzwe. Ni inkuru ya Fore Nyansimbe. Uyu mugabo navuga yuko yamaze gusoza ubutumwa bwe mu buryo busobanutse, aho sinatinya kuvuga yuko Fore Nyansimbe ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka karere, kandi afite ubutumwa yagiye agenera abantu batandukanye. Mu butumwa bwa diplomasi, aho yanyuze mu Rwanda akanyura no mu Burundi ku itariki ya 30 mu kwezi gushize, perezida w'inama ya Togo Fore Esozi Nyansimbe yakoze ubutumwa bwa diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari,
aho yihaye ingamba zo gukemura ngo ibibazo bikomeje kugaragara muri kano karere bigendanye na Afurika. Nyuma y'uruzinduko rwe mu Rwanda, umuyobozi wa Togo uwo munsi yagiye i Bujumbura mu Burundi, aho yavuganye na Perezida Evariste Ndayishimiye ku ihindagurika ry'inzira y'amahoro mu karere. Ibiganiro byibanze ku buryo bw'ibiganiro na gahunda bigamije guteza imbere umutekano mu biyaga bigari. Uru ruzinduko ni zimwe mu mbaraga z'ububanyi n'amahanga zigamije gushimangira ibiganiro hagati y'ibihugu no gushyigikira ingufu z'amahoro mu gihe amakimbirane y'umutekano akomeje kwibasira akarere. Nubwo ibi ngibi ari byo ibinyamakuru bibasha kwandika bikabigarukaho, ariko ku ruhande rwanjye nanone ndagaruka yuko uyu mugabo yari yahawe misiyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuza kuburira Kigali ndetse akaza no gutanga ubutumwa ku Burundi. Rero ubutumwa bwe yabushoje, ubu ni ukuvuga ngo uwumva yumvise, utazumva azarorere, ubwo ikiri buze gukurikiraho muraza kumva. Ariko co umunyamerika murabizi yakubwiye rimwe kabiri, ushobora kwigira nk'aho utabyumvise cyangwa ukamwereka yuko utamwitayeho, ariko wakakwihorera fayinari ukazajya kubona ukabona azanye ibikorwa gusa, azashyira mu bikorwa nyuma y'uko ibyo yakubwiye uba warabyumvise cyangwa ukaba warabyimye amatwi. Rero ubwo ni ukuza kureba tuti ese uruzinduko rwa Nyansimbe ruzagira icyo ruhindura ku mikorere ndetse n'imiterere y'ibirimo birabera mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa bizakomeza ari amagambo masa. Ariko burya agatinze kazaza ni amenyo ya ruguru, bitinde bitebuke, bibe none bibe ejo, ariko amahoro mu burasirazuba bwa Kongo azaboneka ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nk'uko umunyamerika yavuze ati niteguye gukoresha intwari yose ishoboka, tuzayikoresha ariko kiriya gice kigarukemo umutekano. Kandi ngira ngo amarenga yatangiye gucibwa, murimo murabibona, ndetse n'ibimenyetso birimo biragaragara yuko hari impinduka za vuba zishobora kuzaboneka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Niba Puwezero yamaze gukurwamo, nubwo nabonye bimwe mu binyamakuru by'izi nyeshyamba bikomeje kwikomanga mu gatuza ngo Puwezero ngo baracyayifite, ariko njye amakuru mfite nuko Puwezero, Minembwe Santere, ikibuga cy'indege cya Minembwe, ahazwi nka Madegu ndetse n'utundi duce dutandukanye twamaze gushyikirwa n'ingabo za FARDC. Narababwiye nti abahungu batojwe na Faci Beto bari difa from y'abakabiliste bari basanzweho, bagenda baseta ibirenge, bagenda bakora ibintu batabishaka, icyo bagambiriye gusa ari ukurya imitsi y'igihugu no kugambana.